Por sonches, Dios ninchista más que sonches, que hay genata Dios está en Dios para cantar mi lavanches. Una vueltita para María, otra vueltita. En tu corazón, en mi corazón, en mi corazón, en tu corazón. Tu te pipas, punchao pipas, Dios niña está yo pechazo. Tu te pipas, punchao pipas, Dios niña está yo pechazo. Alguien causa y tarina, papa causa y pitiana, pa. Alguien causa y tarina, papa causa y pitiana, pa. Causa un gato que está con Causa un mami tanques María. Causa un parroquia Huancaro.
Causachun decanatura sagrario. Chico ekuna punaykuna kusisqañan kaypiña nuqaykupas kashayku llapa lecchista napaykusu ekuna punaykuna decanatura sagrario. Kuskullaqta cercallampi kashan decanatura sagrario kunan tuta waykuna punaykuna kankunaman sunquruykisman chayramsaq waykuna punaykuna kunan puncha kawshanchis miércoles 20 de mayo tardiaykuypi lluqsiriamshanchis radio Inti Raymi, radio Caliente, radio Poder Huayna, radio Ausangate, Illari Quebrada Onda, yunkawraykunapi lluqsiriamshayku waykuna punaykuna chayqa kunan p'unchay trataresunchis kay iglesianchismanta Pentecostés fiesta chayramshaña chayqa iglesianchis sinodaldag chaykunamanta ima rimanasunchis chaypaqa waykuna punaykuna qallariykunanchispaq kunanqa ñataq imayrashñan kayramshamus waykuna punaykuna 7 en punto chayqa waykuna punaykuna kusirikuspa mañaykusunchis taytanchismanta kunanqa mink'aykusunchistaq wayqinchis Emiliano decanatura sagrario chayqa hermano personaykipas mañaychiwayku sumaqta taytanchisman achuykusunchis. Doshaya, Dios lloren, Dios Espíritu Santo sotilpi, hinata kachon Jesús. Ancha con Dios, mamitayko María Santísima Señor. Gracias al Señor Coquico, que ponchaupe, que totape Señor. En el ato Señor que iba a Kikona, que parroquia, sagrario, Huancarumanta, que radio interremipi, pasar los en Nocaico, Carishaico, y Anapariwaico, Tokuima, Jochaico Manta, Señor, Pampanchawaico. Que tan España que el Señor Mañacoquico, mamitayko María Santísima Chaupenta. Y ahí con las pachapicas, sotiki muchas cacachun, capacayni que lo caicuma hamochun, monaini que rodas cacachun, y menos las pachapi en el ataque pachapipas, punchaunicuna tantaikuta con ancoaico, puchaicutari pampachaico, y menos no caicupas, no caicumachalconat pampachaico, hinamata cacharaicuchun, Huatacay marmanaykupa y alien aftukuy manalimanta, caspichilawaico, hinatacacho, Jesús. Muchaykusqayki María, Dios pagracion tasqami kanki, apunchis Dios miqawarmikunamanta qullananmi kanki. Uksaykimanta paqarimo Jesús waykiri qullanantaqmi. A Santa María Virgen Dios paqnama, nuqayku chasapakunapaq mañakuayku, kunanayniku pachapuanpas hinataqkachu Jesús. Gloria yapaq churipaq Espíritu Santo paq paskachu. Imenañapaq paskaran kunanpas milimpas, manapuchikañaq pachatamapas hinataqkachu Jesús. Doshaya, Dios churin, Dios Espíritu Santo xotimpi hinataqkachu Jesús. Gracias waykillayna ñakunanqa taytanchispaq ñawpaqinpiña kashanchis tukuy kallpawan waykuna panaykuna kunanqa rimasunchis kay Pentecostés nacimiento de la iglesia sinodal nispaya waykuna panaykuna kunan semana ña chayramshañariki Pentecostés chaynachu waykuna manachu allimerik chayqa qayna domingutaqmi rik uyarisharanchis ascensión del Señor taytanchis hanaq pachaman wichiripusqanta chayqa waykuna panaykuna kunanpas ñaya miércoles punchaypi kaykushanchis yastañariki kay semanakunapas hamuyrushaña imi manakuna Señor de qoyurt'iman peregrinacionkunapas hamurushaña chayqa waykuna panaykuna taytanchismanta uyarikusunspuna kunan punchaypis taytanchispas siminta q'ipiykuspaya nuqaykupas tirayamushayku ñawpaqtaqa napaykunawan haykuyrusunchis a ver napaykusunchis primer radio Poder Huayna K'awri llaqtapi radio Ausangate Ucungate chaypipas napaykusunchis radio Illari Quebrada Onda hinaytaq radio Inti Raymi llapan radiokuna radio Caliente chaypipas uyarikamashachis kikanlawakunapi hina kaqtinqa waykuna punaykuna hermana Luz Marina personaykipas napaykuywan kunan haykuykusunchis saqay decanatura sagrariomanta. Bueno, turaykuna ñañaykuna buenas noches kachun kunachisipi rimarisonchis kaypi Diospa sutinmanta nuqa saludaykamuni haqay comunidad campesina ch'aqupirqa qashchaqa llipin comunidadkunata parroquia San Martín de Porres Huancarupi tarikun decanatura sagrario chaypi kashallanchistaq ñañaykuna turaykuna catequistakuna hina puririsunchis ñawpaqman ñañaykuna turaykuna hinallataq haqay claro paispipas uyarimashanchis Chile, Brasil chaypi saludakuna nuqa hermano laruta hermanuykunatapas Chilepi kasha Gladys Callapiña Yepes, Brasilpi kasha Ever Callapiña Yepes, hinallataq qurqamanta apóstol decanatura sagrariomanta hamusha
Chay llamanmi kashan saludaykuna bendiciones de Dios ninchis ampuririsunchis ñawpaqman catequistakuna hinallataq ñuqapis esposuyta napariykusaq Néstor Guerra illa Tizaqmanta chawaytiri paypas kushkallan puririyku llipin comunidad nintinta naparikamusaq distrito Santiago. Catequistakunaq Rimayni. Chay waykuna panaykuna munayta napaykuwanpas haykuyronchis chaynapuna sapa miércoles nina nuqaykupas lluqsiriyamushayku kay radiokunaq chawapinta Facebookpa chawapinta waykuna panaykuna huk miércoles taq tupaysunchis hermanoskuna decanatura Paruro chayqa preparaykamushasun waykuna panaykuna kunanqa Diospaq alabanzantañataq kunanqa ayñayrusunchis munaqkunaqa atiqkunaqa tusuyrusunchis wasipipas kunanqa maestros tiqnaykichispas tukariamuychis taytanchispa aklakuspa kusisqapuni hermanos de la parroquia de Huancaro, Jorge. Saludo especial. Jesús, con esas ganas, Causacho en Catequistacuna, Causacho, programa radial, Catequistacuna, Rimayne. Saludamos Radio Hilari, Radio Usangate, Radio Poder Huayna de Cauri, Radio Inti Raimi.
a los hermanos de todas las decanaturas. Paucartambo, Anta, Paruro, Quisquicanchi, Quebrada Honda. Nuestras palmitas, palmitas, hermanos de la decanatura Sagrario. Kusa waykikuna wanaykuna chayqa munayta taytanchisman takipayrunchis waykuna panaykuna kay programaykichis katikistakuna rimaynin chaynataña waykuna panaykuna puriariramshanchis imayrashña waykuna panaykuna 7 de la noche con 10 minutos kunan punchayqa waykuna panaykuna sumaqllatacha pasarukurangis papa ayllaychu kascha iman kasha waykuna panaykuna uyarimuqniykuna wathiamijuychu icha ari chaynapunarik kisuchaqta sumaqta rikapa hay kaqsariki encuentrokunapi charamusunchis encuentrokunapi chayqa waykuna panaykuna sumaqta mijaramsunchis taytansmanta mañaykuspa bendicionñanta gracias chashkiykunas papasqa siempre qhawanspuni sawa p'unchay hina chayqa waykuna panaykuna taytanchisqa kunan p'unchay rimaykuasunchis sumaqta chaypaqqa mink'ariykusunchis ñawinchapasunchis kunan p'unchay hermana Rosa Cruz personaykia Diospaq sementa t'aqriramshayña panay ama hina imasitan kashan kunan p'unchay ñawinchamusunchis Hechos de los Apóstoles qankunapas waykuna panaykuna wasikichas mashkharisha Hechos de los Apóstoles anchik qillqata capítulo 2 versículo 1 hasta 11 kama allinchi panay maypin kakushanki ahí está chipiña hasta microta hapirukuspaña panayqa suyashawasqa hermana Rosa personaykipas ñawinchaypayku kay sumaq lectura Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 1 hasta 11 makillapuni uyarimusunchis waykuna panaykuna. Buenas noches. Buenas noches, yapallaki son hermanos. Noqaña winchayamusaq Hechos de los Apóstoles 1, versículo 2 hasta el 11. Pentecostés, fiesta unchay, chayamuktinmi, llapallanku huk sonqulla junio nasqa kasharqanku. Hinan, hanaq pachamanta qunqaylla huk suynay uyarikamurqan. Sinchi wayraq suynasqan hina. Chay suynaymi tiyashasqanku wasiman hunt'ay kurqan. Hinaptinmi paykunaqa hina nina qallushaq hina llawrarkunata rikurqanku. Chaykunaq umanku pataman tiyaykurqan. Chaymi yapayankuman Santo Espirituqa hunt'aykurqan hinan waq rimaykunapi rimayta qallarirqanku. Santo Espiritu paykunata rimachisqanman hina. Jerusalén llaqtapin kasharqanku. Kay pachapi hinantin suyukunamanta Dios sonqo judío runakuna chay rimasqanku ta uyarispanku. Ashka huñukamurqanku hinaspan sapanku rimayninpi paykuna rimasqanta uyarispanku. Musparqanku. Chaymi manchaytapuni muspaspa nina kurqanku. Manachu llapa kay rimaq runaqa Galilea runakuna kanku? Imanantaq sapankanchispa rimayninchis pipuni rimasqankuta uyarinchis? Pay kaypiqa kashanchis Partia suyumanta, Media suyumanta, Elam suyumanta, Mesopotamia suyumanta, Judea provinciamanta, Capadocia suyumanta, Ponto suyumanta, Asia suyumanta, Frigia suyumanta, Panfilia suyumanta, Egipto suyumanta, Hinallataq
Cireneo lado Libia Chekaskunapin tiyaqkunapas runa llaqtanpin tiyaq judío runakunapas judío runaman ikrarkurqankunapas Creta islamanta kaqkunapas Arabia suyumanta kaqkunapas chaywanpas Diospa muspa ruwasqankunatan rimayninchis pipuni rimaqta uyarishaqchis nispa kaymi karqan sumaq papanchis Yo pachay contaytale. Che waykuna panaykuna munayta uyarirunchis taytanchispaq siminta haqay Pentecostés p'unchaypi hamusqa Santo Espíritu hanaq pachamanta iminata wayra hinaraq nina hinaraq waykuna panaykunarik hinaspa paykunaqa rimayta qallarisqaku rimayninkupi iminan kunanpas rimashanis quechua rimaypi huk rimaykunapi ashka rimaykuna karan entonces chaypipas kunanpas kashllanta ashka rimaykuna aqnata entenderanku tuyos taytanchispaq mensajenta uyata waykuna panaykuna chipas waykuna panaykuna kunan p'unchaykunapas castellanya chay waykuna panaykuna kunan p'unchay temanchis iman kashan rimashanchis Pentecostés nacimiento de la iglesia sinodal nespa waykuna panaykuna entonces chaymi Pentecostésqa huk fiesta Espíritu Santo kayman hamusqan Pentecostés kashan chaymantataqmi rimasunchis iglesia sinodal imataq chay sinodalqa nuqanchis kushka purinanchis maymanpas kinraymanpas uraymanpas uyarinakuspa rimayanakuspa parlanakuspa anchachiy kashan sinodal iglesiaqa huk familia hinalla puririrsunchis Espíritu Santo kallpancharisqan taytanchispaq siminta apasunchis waykuna panaykuna chaymantan chay entendichawanchis chay waykuna panaykuna mas taraq mas t'ariyaramunanchispaq kunanqa Dios taytanchispaq alabanzantanallata kunanqa aynayarusunchis allinta waykuna panaykuna Espíritu Santo mancha taksunchis waykuna panaykuna chayqa sayayuspaya kusisqa t'aqllaykuspa wasipipas maypascha uyarimushawankiku chayqa t'aqllaykuspa tusuyursunchis waykuna panaykuna Espíritu Santo manta Esas palmitas, hermanos, palmas arriba, Cristo. Espíritu Santo, Dios mío. Guajiaca muy quija muyay. Cachaway coso muy guta. Papaya napay nikiwa. Cachaway coso muy guta. Papaya napay nikiwa. Espíritu Santo, Dios mío. Anchaway kuyapaykota supaykota. Hermanos de Parroquia San Martín de Tours, San Pedro Apóstol de Corca, de Canatura Sagrario, con ganas. Hatun echayni lekiwan, pantay purichi capucho, ay pacharilla waykota, Dios Espíritu taytaykun. Ay pacharilla waykota, Dios Espíritu taytaykun. Jesús, María, porque Jesús, la Virgen María, el Espíritu Santo. Saludamos a los hermanos Teresa Quispe Moa, Pedro Quispe Zeta, Epifanio Miranda Gonzalo, Hermosa Quispe Lourdes, Rosa James por Chinchero, Alipio Cruz Huamán por Anta, Federico Torres. Taquizun, hermanos. Amica, el panchaja. Purini perro, la taja. Pucha satata, ricuspa, yana palquita, paranqui. Pucha satata, ricuspa, yana palquita, paranqui.
los hermanos de Huancavelica, Puno, Ayacucho, Lima. Muchas bendiciones, hermanos. Esa vueltita para Cristo Jesús. Nita, el panchaca. Purini, pero, nataja. Kucha, zapata, ni chuspa, yana, paquita, carinqui. Kucha, zapata, ni chuspa, yana, paquita, carinqui. Tú y yo. Causachu la palanca, tiquistakuna coscolactanchismanta. Causachu Iglesia Católica. Tukuy kamanta, karuncha. Ati pasari, kukunka. Kutaya memos, pasata. Kuchaya memur, mangkaku. Kutaya pirin, kupusat. Kutaya memur, mangkaku. Saludamos a las comunidades de Parroquia Huancarmen, Pequeña Torey Cometa, Comunidad Ojupacta, Guasampacta, con el Pojo, la Pelaxisco, Comunidad Angostra, que te caputa, no me equivoqué, pues siempre una pequeñita que se culte. Uraica muy cancharimuy, Osoba aquí, Kuama, Yana Parica, Torchari, Yapawa Waiki, Kumata, Yana Parica, Torchari, Yapawa Waiki, Kumata. Saludamos a los hermanos Lourdes Aguilar de Chinchay, Ángel Callapiña, Virginia Jananta. También saludamos a los hermanos de Anta, Gabino Mesa, Sonia Durán. Espíritu Santo, Dios mío. Oaxaca, Moiti, Jamulay, Anchahuay, Coso, Cuicuta, Campaya, Napay, Niquiwa. Anchahuay, Coso, Cuicuta, Campaya, Napay, Niquiwa. Palmas y palmas. Vueltas y vueltas. Jesús, María, José. Una sagrada familia. Jesús, José, María. Una sagrada familia. Años de las asambleas sinodales parroquiales e institucionales. Nespa kuna panaykuna kuna wataka puriciones iglesia yespe paykunapas sagrario de Canaturamanta, Vistaramancha, hermanos, Kunan Kapuliran, Denkamaki, Kerusha, Wakuna Banagon, Hamasengik, Facebook Mams, Haikurusha, Radio Kashengasek, Waginguna, Hawairuches, Facebook, Picasso, Wakuna Banagon, in a Gartenka, Kunan Kacharamun, Taitanjes, Paximintat, Ahkerisonches, Compartirisonches, Rimarisonches, Espíritu Santo Manta, Espíritu Santo, Calpachanjesca, Paika, Dios me, Wakinguna, Ninkarik, Palumacha, Kainanas, Intendor Sonches, Dios Taitan. Manta, Dios Santo, Espíritu Manto, Aikuna Panaiguna, Manan, Sapachilanchicho, Porikushanch, Manan Mancha Conanchicho, Paimi Kalpata Kwanches, Nespanewashanch, Espíritu Santo Kalpanchayama, Kibips Kashanch, Takishanches, Alabashanches, Waikuna Panaiguna, Checa, Sumach, Hamuku Kachun, Yapekis, Wakinguna, Chirachpas, Vistera Mashangico, Kai, Radio Mampas, Otah, Waikuna Panaiguna, y Facebook Mampas. Hermana y Emilce, Persnakia, Remaicuaico, primero Chamanata, hermano Luis Miguel, Persnampas, Remayabasonches, Maipe, hermana y Caxenque, Emilce. Ahí está. Que Picasas, Micruta, Amagina, pasaría Pai, Jack Hapiachi, Micrutaps, Amagina. Conanca, Remayaico, Kai, Hechos de los Apóstoles, Nyawin Chamus Hans Mantam. Muy buenas noches, Yapayaki Suan.
uyarimashankiku qhawarimashankiku kay rimayninchis katikustakpunaq rimaynin nisqamanta nuqayku kashayku kay Decanatura Sagrario Parroquia Huancaru hinallataq hermanonchis qhurqa kaymanta kashallankutaq nuqaykukuna rimarimusaqku kay Espíritu Santo nisqamanta no kay Espíritu Santo nisqamanta no kay nuqanchis Diosninchis yachachiwanchis kay Pentecostés punchaypi riki huk puncha kasharan fiestapi kasharanku haqay tiempo runakuna hinaspami chayman chayarqamurqa no Espíritu Santo llapankuta k'ancharirqan llapankuta qhawarichirqan imaymana sutikunawanpas idiomakunawanpas rimarinankupaq sapanka wawa masinchikkunata haqay tiempopi kunan tiempopi imaynapi nuqanchis Espíritu Santuta chaskinchis Espíritu Santo nuqanchisma sapankanchisma quwanchis huk atipayta no wakin nuqanchisma quwanchis kallpata kay Espíritu Santoqa nuqanchis kay Iglesia Catolicanchis inininchispiqa allin saminchananchispaq allin Diosninchikpa siminta willarinanchispaq mana yachaqkunamanpas yacharichinanchispaq ankaypaqmi nuqanchis Espíritu Santo nuqanchista k'anchariwanchis Diospa siminpi nisqan hina kay Espíritu Santoqa kallpakuqninchis imayna kay kurkunchismanpas mihuchinchis riki mijunata anki hinallataqmi Espíritu Santo nuqanchispaqqa kay almanchispaqqa mijuna no chay Espíritu Santonchista nuqanchispas kallpancharinanchis imaynata kunan tiempo na kay comunión nisqawan confesión nisqawan anchikunata nuqanchis ruwananchis kay católico kayninchispi inininchis ñawpaqman puririnanpaq hinallataq chaymantapas qhawarisunman no kay Espíritu Santoqa nuqanchiswanqa tercera persona no kay Dios Yaya Dios Churi Dios Espíritu Santo kashan riki kinsa kaq pero na runa Diospaq siminpiqa Espíritu Santo y nillasunmantaq no kay p'unchawkunapi nuqanchisqa Espíritu Santo tanqasqan k'anchasqan kallpancharisqan puririnchis kay inininchisp'i kay imaymana llank'ayninchiskunapipas nuqanchis como catequista waqharikunanchis mañarikunanchis y hinallataq kallpancharinanchis kay Espíritu Santonchistaqa oraciónwan chaymantataq kallpancharinanchis kay ayuno comunión, confesión, ankaywan sumaqta ñawpaqman puririnanchispaq hinallataq wawa masinchikkunamanpas riqsirichinanchispaq kay inininchista kay china chiqaq chaninta Diosninchisman qatikuyninchista hermanoykuna hermanaykuna uyarimaqkuna y qhawarikuqkuna hermanos aqnata nuqanchispas kallpancharisunchis llapanchis nuqanchis sumaqta no Espíritu Santonchista kallpancharispa ñawpaqman purisunchis hermanos catequistas hinallataq llapan kay uyarimaqkunapas nasunchis ruwasunchis ankillacha nuqaq rimaykuyniykaman no hermanos kusapanay chayqa waykuna panaykuna sumaqta uyarirunchis Espíritu Santo kasqa Dios chayqa Dios taytanchik nuqanchiswan kashan waykuna panaykuna chaymi Espíritu Santoqa kallpanchawaqninchis nishallantaq hermananchis hinallataq hermano Luis Miguel personaykipas kay Espíritu Santo manta mastaraq t'aqarimusunchis yapaymusunchis hermano Luis Miguel ñay wayqiy Valentín nuqapas a ver imariramusaq matipayramusaq pananchispa rimamusqanman nuqanchis celebranchis pues kay domingota Espíritu Santo Pentecostés tarik sapa watan celebranchis una fiesta allin fiesta hatun fiesta tarik ¿por qué? Porque chay punchay como nacimiento de la iglesia nigullanta riki chay punchay riki Hechos de los Apóstoles capítulo 2 nisqanpi hina na riki man llapan apostolkuna discípulunkuna riki huñunasqa kasharanku hinaspa Espíritu Santo hamun hinaspa imata paykuna ruwanku chaskirinku Espíritu Santuta nina hina hamun riki hinaspa chaypi chaskirispanku intiruman rimarinku riki llapan runakuna chaypi hamuqkunaman riki chaypi intiru llaqtamanta kasharanku riki mina ñawincharimusqan hina kasharanki Esmirna intiru llaqtamanta riki hinaspa paykunaman chay evangeliota riki rimarinku llapan discipulukuna llapan apostolninkuna chaynayakunanpas nuqanchispas chaypan waqasqa kasyanchis Espíritu Santo chaskirispa nuqapis bautizunchis chaskirinchis riki
nata Espíritu Santo ta hinaspa chaymanta pacha noqanchis kallpanchasqa kasyanchis riki intiruman apananchispaq riki a veces noqanchis mana facilchu riki Dios taytanchimanta rimapayri huk runakunaman a veces penqakunchis mancharikunchis emina riki San Juan capítulo 20 en adelante nisqanpi riki domingotachu na chaypi leykullanqata evangelio riki manchasqa riki apostolkuna kasharanku riki wesqasqa wasi ukhupi hinaspa Jesucristo taytanchis haykuspa nin riki pasa a ustedes hinaspa chaymi Espíritu Santonta qurispa nin riki llapaychis puriychis no maki al quien les perdona los pecados que dan perdón anchinata nirin riki hinaspa chayna ya un mandato riki hinaspa no kanchis chayna Oaxaca kasyanchis chay proclamar no como Hechos de los Apóstoles pinisqanhina yapan intiro suyuman chaynata apostolkuna riki chay Espíritu Santo chaskirispa imata ruwaranku por ejemplo riki yaka llapan apostolkuna riki wañungo riki Dios taytanchispa siminta parispa yaka yapanku en sí pues San Juan pues, riki sufririn riki mi manapi el único que no ha sido martirizado así fuertemente pero yapanku wañuringo riki Dios taytanchispa siminta más arispa riki chayna yataja kunan tiempo pues riki a veces no kanchis manchasqa kanchis riki y mi mana al imaniruanqacha kaynaruanqacha maynepaqa uyarinchis riki katikistakuna kaynamana chayta uyarispa a veces mana Dios taytanchismanta rimarinchischu pero imanintaq Espíritu Santo o Dios taytanchispa simin Espíritu sichu no kanchis Espíritu Santowan kallpanchasqa kasyanchis chayqa mana ya runata kasunanchischu sino Dios taytanchispa siminta mas arinanchis mana ña chaskiwasunchu chaypis igual no kanchisqa rimapayrinanchis chayna ya anchiwan ya Dios taytanchispa iglesia católica mas tarikunqa kunan tiempo imanaqtintaq pisiasian iglesia católica a ver wakin convertikushanku imiman huk evangélico imimanam tukuyashanku riki paykuna imanaqtin a veces nuqanchis mana rimarinchishchu Dios taytanchismanta riki mana imatapis wawanchisman aparinchishchu misamarinchis pues wawanchista ima saqiapunchis wasipi riki punshachu tartekama ninchis riki hinaspa nuqanchistaq misamarinchis apallanchis mana wawanchiskunamanpas rimapayrinchischu porque nuqapas yuyarini uch'uyallar kashaqtipa pay yachachiwaq imimana resayta historiakunata Bibliamanta Antiguo Testamentomanta willariwaq chaykunawan gracias anchikuna rimapayasqan hina nuqapas kay ñanpi atispa manatis sayarispa pues laq'akuspa puririshani anchinaya nuqanchispas wayqaykuna paraykuna puririnanchis ñawpaqman a pesar de que urmarisuña chaypas runaña imanawasuña chaypas pues ñawpaqman puririna chayta ya Dios taytanchis Espíritu Santo riki nariwanchis kallpanchariwanchis wakinqa Hechos de los Apóstoles capítulo 19 de verso 1 en adelante esqanpina riki por ejemplo Pablo riki chayarin Efeso llaqtaman hinas Efesopi tapurin riki discípulukunata castellasimi ñawinchayramos habéis recibido el Espíritu Santo al abrazar la fe nespatapurin ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo le respondieron chaynata riki Pablo tapurejte riki nenko qankuna chaskirankichishta Espíritu Santo manan ni uyarikupashchu chaymantaqa rimayta chay ima pichaka kumpas a veces con tiempo pues chaynaya nuqanchis rimarinchis Dios taytanchismanta Jesucristo taytanchismanta y Espíritu Santo qunqarinchis riki mana yachanchis pi pasqanta sino mana yacharispa pues nuqanchis purishanchis pero kunan celebrasqanchis hina Pentecostés la venida del Espíritu Santo Pentecostés Espíritu Santoqa es la tercera persona de la Santísima Trinidad Dios taytanchispa pues inasia paymantapas hapi parikunanchis kunan tiempo riki nin riki Jesucristo taytanchispa niriwan nin riki nanes payman nuqa wicharipusaq pero huk consoladorta apachimusaykichis yanapanasuykichis kallpanchanasuykichis un abogado nispa qankunamanta defendenanpaq nispa riki chaya Espíritu Santo wayqi Valentín entonces ima panchakanman chayllata ima tapukuyushkanpas
ari kusa wayqi nakaqtinqa waykuna panaykuna entendemushanchis allinta waykuna panaykuna rik chayqa Espíritu Santo kasqa Diosninchis kallpanchaqninchis sasapipas imakunapas pruebakunapas kaqtinpas paypuni tanqariwashasqanchis hasta kimanpas kunapas chayarachimanchis Espíritu Santo waykuna panaykuna ya Dios taytan chirayku rikinashawanchis a veces qonqarisqa hina kashan hasta kunankama qonqarisqa hina kama kashan waykuna panaykuna Espíritu Santo wakinkunaqa riki mañaykunchis riki papanchis Dios manta Jesucristo manta pero Espíritu Santo ta qonqapushanchis chiktaninchis riki 15 personakuna huk Dios llanespa Shinachu manachu, bautzawaranchis padrinchis purike Dios Yaya, Dios Churich, Dios Espíritu Santo sotimpi nispaya. Chimanta qonqaripshanchis hukaq personamanta importante payraqtaqa kunan compañawashanchis payas santificawanchis, confesakunchis paya actuashan, bautzakunchis paya actuashan rik chay bautzmunchis pampachashanchis huchanchis kunatapas imatapas. Chay waykuna panaykuna Espíritu Santoqa nuqanchikwanpunin purishan waykuna panaykuna Dios mi kasqa. Entonces kunanqa Dios taytanchispa alabanzantañataq Espíritu Santo kallpanchasan kunanqa allinta waykuna panaykuna takirsunchis tusuyuspa t'aqllaykus waykuna panaykuna kusisqa katikistakunaq rimayni. Kunanqa yastañan kashanchis 7 de la noche con 36 minutos. Hermanos, Chaitaya chaspa, Juñoy Cucunchis, ya payachis, Cristo Huahuanca. Chaitaya chaspa, Juñoy Cucunchis, ya payachis, Cristo Huahuanca. Ya chayata, tarina chispa, especuyata, tarina chispa. Ya chayata. Pichusiska yotaqchus kinsa puñukamoyku sutiki pichayqa chipa chawpipi sayaykullani nispa nirqanki llapa runaman. Tú y yo vamos a lavar, tú y yo vamos a lavar. Agua no cabe, Dios pa' guagua. Agua no cabe, Dios pa' guagua. Esa vueltita, otra vueltita para Cristo Jesús. Checopuca, Ancaschaca, Caerasco, Huancaro, Guasapata, Jorca, Cusibamba, Jorcailo, Romaray, Conanas hermanos y mis hermanos de la parroquia de Almudena, parroquia de Santiago,
Cusco, Decanatura Sagrario, Causacho Decanatura Sagrario, Causacho. Katikistakunaj Rimaymi. Cheka katikistakunaqa sagrario manta sumaqta ch'ayniramunku chinamunaypuna waykunapunaykuna kunanqa kakushanchis ñasta imayrashñan 7:40 exacto waykunapunaykuna chayqa purisunchis kunanqa waykunapunaykuna willaynakusunchataqa testimoniosta vidañispa siempre kampuni taytanchis tukaywanchis sunqunchista cambiarwanchis sunqunchista hay veces imayñankunamaraqa nuqanchis k'ita ovejana chinkayunchis waykunapunaykuna yana ovejapas rika pasto mashkaq rika chinkawan sanjukunaman atuqkunaman hay veces entregaykamun anchanay vidanchispas kashan pero taytanchis qhispichiqninchis salvaykuwanchis chaypi kunanqa kashanchis atispa mana atispa pero pasayaspa mana pasayaspa hermano Emina Luis Miguel nemushara naja kumpakuspa hatarispa siempre hatarinanchis pone cristianoqa chaymi Espíritu Santo hasta wañus qamantapas hay veces huchapiqa wañus qhinay kashanchis chaymantapas hataramuspa Espíritu Santo kallpachawaqtinchisqa puririnchis sinachu manachu waykunapunaykuna kusa chayqa hermanunchis invitaykusunchis testimonionta willaywananchispaq hermano Emiliano hinaytaq esposan hermana Victoria hermano amajina microta qoyapay hap'yachipay amajina hermano Emiliano personaykipas willaywayku testimonioykita taytanchiswan iminatan tuparanki iminatan kunanpas purikushanki Bien kaypi ancha munasqa wawqipanaykuna hermano Valentín kaypi kaq llapallan kaqkuna hinallataq que radio Interraymi uyariqkuna ari nuqayku kaypi karishayku imaraykuchus papanchispaq qhipanta qatikuspanki ari kay parroquia Decanatura Huancaro Sagrario chonkantin comunidadmanta katikistakuna puririkua papanchispaq qhipanta qatikuspanki llank'arispanki ari haqay tiempo nuqa may sasachakuypin tararani karqani kay papanchispaq munayninwanqa nuqa kay hogarnipipas kawsaynipipas cambiani ari imaraykuchus papanchismanta mañakuspanki puririni tutapuncha ari kay llaqtaypi cristiana wawamasinchiskuna kaykun kanku papanchispaq qatikuyninkunata llapayku puririyku maypichus encuentrokuna kan maypichus huñukuykuna kan llapayku chayman puririyku ari bendisqayki hermano Valentín kanmi kay ñanpi sasachakuy manan papanchispaq qhipanpi puriyqa difícil mi como hermanos sensan hermanos hermano Valentín bendisqayki hina huk katikistaqa k'aymikuytan tarin huk chiqnikuytaraqmi tarin huk hogarninpipas huk k'aymikuyta qawanakuytaraqmi tarin pero maypachachus huk katikista papanchismanta mañakuspa purin chayqa papanchispaq feyninpi purin chayqa allinta kawsan allintataqmi puririntaq allintataqmi runakunatapas wawamasinkunatapas pusarin kay hina hermanos haqay kay isquynintin comunidadmanta katikistakuna kashanchis comunidad Wasampata comunidad Chiqopirqa Ancaschaka Qollurpukyo Choco Qachuna papanchispaq qhipantalla puririsonchis kay Wamanchapamanta kashanki hermana Angélica Qollurpukkimanta kashanki hermano Agustín hinallataq qhipatamanta kashanki hermano Plácido hinallataq Chiqopirqamanta kashanki hermano Santiago hinallataq kashanki Wasampatamanta hermano Juan qankunastapas animamukichis kallpachamukichis ari qankunaspas pesinchaynikspascha kan sasachaynikspascha kan mana ankhina animakuna kanchu ari nuqanchis nuqayku kay parroquiapi kashayku kay parroquianchista representaspanki comunidadchista representaspanki kashayku ari hermanos kaykikunan kara nuqa sasachakuyni kay papanchispaq munaniwanqa kay radiomanpas chiarimiku Espíritu Santo yanapañonqa llapayku huñunakuspanki hermanos muchas gracias hermano
Gracias, hermano. Son estaja, Walcona, Panaicona, Conanca, hermana Victoria. Persona que pasa, Remay, Waika, Pissimulabe, pasa, hermana Victoria. Bueno, hermanas, que horas que capella que ya muy buenas noches. Señor, en ya pasa tiempo en que ya no capaz, que horas pe. Remay con la gracias, que ora que cuas que se manta. Ahora no cah me que remay con la no cah testimonio, senche sasan. Ari, hakai ponje me, no kai por reiko. Reshin causa ni copeca, o acachena cuspa. Senchita sobre espacachar caico. Ari es posible que tarcami. Desde soltero cascaman de pachan, comunidad para acriascan, catequistan. Pero manarías pase me imaginacho, por el can juntar cancho. Que por ni copi, causa ni copi, mana alin conata, cabare chicos pacharaico. Que na man mi jocrona más o junta. Hermano, tarcan, parroquia, Juan Carmante, hermano, Enrique. Pai me casado con una manta. Profesor Karen, que hermano René Guarano Cata, Dios ni chispa, so maximenta, arimanan may mampas a kay punchayaka, hay kikuit atranicho, manan pimampas, willa kuit atranicho, sin chisasaponi, causa ni cara. Chay hinacha kunampas, oyaref, radio oyaref con, kashan kits may kunapi, la kayakpi, totayakpi, Dios pase mi manta yarpas, chakis. Ajena no kaiko karkaiko, senchi sasawan Dios pasementa tariko raiko, imaraiko chuskay radio junta, lokse musharkan, chay watamanta pachang no kaiko hasta konap unjay pori shaiko. Ari kay unjay me no kakay hermanta, matarima paiko rane achikor kani, hunyugor kaiko kampas parroquiaiko wang honto, pero manang chay hinata juntar kaiko chu, manaponi yachar kaiko chu, manaponi takmi, Dios pasemen willawas kan kupas, songkoy ko pitahi arancho. Maray ko dyan porikor kay ko pas chay po dyan mantang remay ko arkan kay hermanonches sumakta es posible pas bishok kay panta porik sharkan gracias kachung konang Dios pa muna ining beka loksi ko me bishok tap sakay ko ari kay hermanon remay ko arang ama po ning kusay kita kay panchang gichu imanya hay kay nikaktimpas wasan chay hochap poriwak Dios pa kawarin ang pahkanespa may nagaktimpas Dios mang gracias takoy Dios tawa hariki ama sapay ko kay Jonespa kay hinang kay po hermano nches sakay ko arang kay po jaw mandang ko nang Dios pa kepanta po rin ari es posita pas rima pay ko kani kalpat kay hermano rime ko askang man kalpata hirsat haperospa Dios pa hinachilang kanki ichari materialmente pensanki asang iya sechus manatak Dios pa hinachikati kis ko sakit hunt anki chay pa chaka kay sakay ko sayki no katakya ko kay siya maripusak chay pia Dios pa kote mo ng kama Suya ko siya sa tiyam siya sa manatak kay ugar alin touch ko sa song manchay pa siya kanespa kay hinatano kay ko Dios pa sementari ko kay ko kay punja manta por el kay ko senchi sasawang kay radio ukhunta orihorim sharkan kay pinu kay ko kun siya tanta hinara ko ako nanting oyari ko kay ko manang pepas kay man por rita ater kan gucho hasta runawan chikan chiko na ikama kay esposoita wawata hinara kay eskwala katekisis man kachamurakani ari oyari ko spanyol kane pawari kay man kay ko naman hokponjaya kay charaks no kans kay hinata tarisum kay hinata Dios ta alawasung manespa mana munar kancho pares hermano makaya kanespa kay maniwarkan kay hinata rishang cheka nemushan chek pawari puy nunekti mana munar kancho mana rimancho kay kunaka primer año ko naman no kay ko ante mo seminarista kay kunespa hinang ko naman ta oyari ko lanita ante mo katekista kon hay ka watang sakribur kangis ka ang kon hamoits nespa kay tane mo tempas shape o makilanya oyari spa esposita nerkani kay nata radio pips oyari ko pawari po nginespa ay ko kajaka mo klasin biblia paps konang ka kichwa man tamang no ka castellano biblia pips lectionary ko na faltang kay kan lectionary ko na faltawang mo nekti ko kachans kasyan che waran tera kami mana munar kancho kay ta animal ranti ko nan swak arma ko nan jes panas asang mino ka hamot kani semana anting lang apako koskolo ulaita iskay semana lang apako kani biblia pa kata sesmo pa akhna lang apay ko pakachamurani hinang kachambok tini warkan ay mala ko studia por remorkan ani ko tak pasok yaman ta autorisasyon ko ang kachek hay ko mana ko ang kachek ko terang pasak menes ay papanchis man ta manya korkani amaya ko terang mo jones pa manya ko spa kapunjay ko napsker kay ko kapunjay tisi ko niya
tutaymantanchis yaramunkanani yasta ishkay p'unchayña kunan kayku pumpunicha. Gracias kachun papanchis manes poco kunantin mañakuspa karkayku. May sumaqtan taytanchis cemento uyarikurkayku chay p'unchayqa. 15 p'unchay semana ima apakuran. Kayman ima chantapas q'ipiyachispa. Material chanta aparichispa. Qullqita quyurani kaywan bibliatarantiyakamunki kaywan canción nirkunata nispa kachamurkani. Kaypin kutimuspaqa hapiykamuran. Kaymanta hermano Marianuta apakamurayku. Padre Magnutapas waynallaraq kapusharqa. Nuqayku sinchi sasawan runatapas wañukurqayku llaqtapi. Llaqtapipas k'amiku arqanku. Hasta imi mana chiqniykunata wasiypipas hapaypi waqaparkusparaqmi wañukurqani. Kunanqa gracias kachun Dios ninchispa munayniwanqa. May sumaqmi llaqtaykupi puriri. Mana llaqtallaykupichu puriykupas. Llapan llaqtakunamanta pusariyku. Kay hinata nuqayku purirayku sinchi sasawan kunanqa. Llapanña puriyku. Chunno 9 comunidad ñintin llapanña puririyku. Kunanqa Dios ninchispaq. Kunanqa nuevo catequistakunapis kashankuña. Kaypi sillan nuqa rimaykuyni. Karan hermanos. Gracias, hermana Victoria. Compartiykuanchis sumaq testimonionta taytanchispaq imina cambiasqan. Aqnapunia vidanchista cambiarin taytanchis chayqa puririksuns punia kay curso catequistakunapaq aparikushan chaykunaman hinaytaq escuela catequispa suyamushasunkiku sunqunta kicharuspa brazonta kicharuspa kay San Jerónimo Plaza anchipia waykuna panaykuna suyariyamshayku waykuna panaykuna hinaytaq llapan dekanaturakunaman parroquiakunaman hamurishayku chayqa kunanqa taytanchispaqñataq alabanzanta kunanqa ch'ayñayrusunchis waykuna panaykuna chaymanqa imaymanakunara hamush waykuna panaykuna hinakaqtinqa sayarispa aqllaykuspa waykuna panaykuna taytanchista alabasunchis. Palmas arriba, Cristo, Cristo, Cristo. Con ganas, hermanos. Muchas aparuna y matas pensani. Muchas aparuna y matas pensani. Mana Dios niña y mangutiri kuspai. Mana Dios niña y mangutiri kuspai. Mangutiri kuspai. Alguien kahruay tamaitas munashani. Alguien kahruay tamaitas munashani. Mana satini chuhuchak saikuchisman. Mana satini chuhuchak saikuchisman. Chuhuchak saikuchisman. Alguien kahruay tapas imaitas munashanti. Manas atenchisto. Chuhuchak saikuchisman. Cristo murió por nosotros. Resucitó. Aleluya. Cristo murió por nosotros. Resucitó. Aleluya. Dios pasimita pasmaitas hawashani. Dios pasimita pasmaitas hawashani. Ay rumi sungurka compara punyami. Ay rumi sungurka compara punyami. Compara punyami.
porpi tu marca. Vamos con ganas esas bandurrias que alaben al Señor. Hermano Santiago, hermano Augusto Jamco. Gusta Baikuna Panaikuna Jinakatenka y hasta las 7 de la noche con 55 minutos. Checa no canches conanka ñat maya chiarukunchis despidi con Amagina Padre Bernardino Persona que pas Rimairwaiku ima Willakuy konan kasyan ima konan jamushan Padre Bernardino Persona que pas adelante. Muy bien, anchamanasca y con panaicona la palactisha, muy buenas noches, no caigo como de costumbre, camagninches, Dios Juan, Kushkeña, Kichiraspi, Kamiko, felicitan a nuestros hermanos de la decanatura de Sagrada, a nuestros hermanos catequistas de la parroquia, concretamente de Huancar y Jorcamanta, Santiago Apóstolo, Ayrinchikona, Pananchikona, un Echaram San Korik. Biblia y Picuspan ya desde las 4 de la tarde estaba aquí presente, muy puntuales han sido, entonces con la panaicona, felicitaciones, Kepap Jareki Hamshanya decanatura de Paruro, miércoles está con la panaicona, con nuestros hermanos catequistas de la decanatura Paruro, con panaicona por Remingos Kaya. Ayanchas nishpuna pikunachu maikunachu no canchita lo emerimshoanchis yanapamshoanchis tanqarimshoanchis internet impecable aygun panaygun nishupayla ponsienternaqa chaymantarik radio Huancaran konanchis esman pas loqseamshaykuri gracias al señor alcalde hinallatarik llipin comunidadkuna pikunachu maikunachu erimshankichis hermanos ánimo kallpanchakos konanchis esmanta Huancaranpis loqseamshaykuña Mantari, Wayaguna Panaikuna Radio Illari, Ausangate Poder Weina, Mantari Radio Caliente Kikana, Onish Antagina Haiki, en el Masiguna Hinakatenga, Wayaguna Panaikuna, que fin de semana Hatari curso de catequis aparicon Kamai Pin Sheng Shpesha, Ampares Umaspata, An Umapata, Yarkai Pesina con Remamshan en el Masigo. Que sábado manta pacha domingo pane que yung karet na que sa akin yung masik kun hinagatenka wey kuna panay kuna marjin ay karashman ay kusan sa Valentín 7 de la noche 58 minutos Rick Ripunesh Pataban siempre agradeciendo a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de radios y también por la plataforma de Facebook Pignoch menos que lo capagam yang manali pentañas legit atemuiko. Claro que sí, siempre radio Ausangate. Chimandap sigo una panaikona na perukson que pananchi Sonia Hineto yakinch gabi na rikona po jogatet ashkat migrach mango. Chimana purit atemigo jiriga no sé con la gracias con la pin campo ya está con la bakalik watet qoshmiri chango. Bueno, provecho hermanos apoy papata allá son pactat kurhay groma. Muchísimas gracias a Icona Panaicona a seguir adelante con la tetas mihiam entonces procuramos que está Kowet sepshak bilir kami que muy bien hermanos que siempre calpambon por nada que no desmeash y muy bien no sé con la Panaicona y macho que antes pedía como lleguen muy bien Facebook. vamos a continuar en Facebook Ese tiempo. Cierta hermana persona que pas remai going manach alabanzawan haikurson chimanta remai kusons alabanzawan kunan haikursonches radio kunaman despediroksonches radio kunamanta despediroksonches adelante maestros urpikunapas shumapa takin cierta kuna kuna akleikus patos son taitan chispa Urpikunata sumaktan takiko, langak ninchista yupaychasta. Urpikunata sumaktan takiko, langak ninchista yupaychasta. No kanchis runa dunaya, mana yupaychadistu. No kanchis runa
kanchis runa sunqulla mana una chanchischu. Palmas y palmas, solo para Cristo. Vueltas y vueltas, solo para Cristo. Vamos hermanos con ganas de la parroquia de San Martín de Turce, San Martín de Porres de Huancaro. Mayocuna, pasunas tamboriku, camarines tayoya esta, no canches luna, sunquilla, mana paita chanchischu. No canches luna, sunquilla, mana paita chanchischu. Anca Jinara, Jalas Pan, Chita Jinara, Santas Pan. Con ganas, hermanos. Ikakuna, pasunak tayayari, yayala chista, gusto chispa, no canches rumi, son pollas, mana dulce, chichischu. No canches rumi, son pollas, mana dulce, chichischu. Pan, Cristo, ganas, así, Cristo, ganas. Palmas y palmas, solo para Cristo. Vueltas y vueltas, solo para Cristo. Cosa catequistakuna rimayni ñamp uchukañama ña radio kunamandaka despedir kunchis ña ashwanpas Facebook pi kashanchis kunanqa rimayramasonchis hermananchis ñataq hermanay sutikita willaykamuy hermana Francisca personampas rimayramasonchis panay adelante. A ver, hermanos, hermanas catequistas, masicuna, are no capas. Kuna Papa Dios pan ñanninta purikushan purikuni hace tiempo no capas que na sobremintope tutayakpe lakayakpe purirani gracias al Señor kunanka Jesús ninchispa ñanninta taririkuni kunanka sumakta esposiwampis tiarikuyku antes ka tutayakpe oropin qusparani triste no kaq testimonioka hermanos hermanas catequistas Nishos hasachakuypi nuqaqa karani. Gracias ninin kay papanchis Jesusta, kamaqninchista, mamitansi Virgen Mariata, payla nuqataqa anchayninkunawan apakamuaspa kaykunamanpas chayarikamuni kaqllataq hermanos. Nuqapu mana watahunta apuriranichu. Apunta oracionlla nuqa Diosninchismi entregaykuspa kuna nuqa purikuni, gracias nikuni papanchista. Papanchis mas hatunmi hermanoykuna. Uyariamashankikuchakuna Facebook nuqayku kashayku kay Huancaro Sagrario Parroquia kashayku exponente comunidad nuqayku invitaykamsaqku kunan 27 de junio kanqa encuentro espiritual Huamancharpapi chayma visitaymankiku mink'asqa kanki padre Bernardino hermano Valentín kaq Jorqamanta hermanos hermana Rosemary tukaqkuna paykunata nuqayku munayku mink'arikushaykunkuna. ¿Ima fecha mantanishanki? ¿Ima fecha? 27. Sábado 27 de junio. Ari hermano, chaypaq nuqayku invitakusaqku llapan exponente comunidadta hermanos. Chayllachaqa marimaykuyni mayraqcha hermanos nuqakuna kayma na puririmuni testimonioyta masta nuqa asqirikusaq hermanos. Gracias. Gracias panay hinaqa t'aqllaykapaysya gracias chayqa kunanqa despidiakapsunsia a ver mayqanikichis despedirkunkichaspas chao chao nispallapas naparkunkichkampas kashan micrófono panay amahina adelante. Muy buenas noches, ya pañaki soaqmantawa no, que Dios nenchispa cimentat ajorispa puririsayku ari maytaraq mañarikuyku Dios taytanchista hinarataq Espíritu Santo ta kallpanchariwanankuta yuyayta quwanankuta thaqkayta quwanankuta porque kay catequista kayqa manan sasachu
y maymana sasachakuykuna hamun noqaykupas qunillataq graciasta kay wayna kaqtiykuraq noqaykupas Diosman qatirikushayku hinallataq noqapas kunampun chay natukuyninman chayamunchisna no llapan hermanonchis kay parroquia Huancaro o Decanatura Sagrario noqapas mink'arikuni no llapallakista hermanos kashankichis kay comunidad Ancaschaka Oqopata Qollurpukyu Mayrasco Wasampata Huamancharpa Cachona Choco Espontin comunidad pertenecientes kay parroquia San Martín de Porres Minkarisqa kashankichis kay nisqanhina hermananchispa nisqanhina 27 de junio kay jornada espiritual ninchista noqanchispas Diospaq qatikuspanchis ruwarisunchis hinallataq mañakusunchis llapanchis kallpancharikuspa kay Dios seminta yuyarispa Diospa seminta qatikusunchis llank'arisunchis llapallanchis hinallataq noqapas añayta quni kay escuela catequesispi kashanchis kashan yachachiqninchis Padre Bernardino hinallataq hermano Valentín hermana Rosemary gracias noqaykutapas kallpanchariwankiku kay mediante na noqaykus pasarishayku hinallataq napaykusaq kay parroquia San Martín de Porrespi kasallantaq parroquiyku Padre Natalio y noqaykuq kay guiador espiritual hina noqaykuta kay grupo jovenkunata ñawpaqman kallpanchariwashanku Padre Matías paykunapaq noqaykupas mañarikuyku Espíritu Santumanta kallpanchayninta yachayninta maytaraq wawa masiykuman yachachinaykupaq hermanos añay gracias ankita nispa Dios ninchiswan ñawpaqman puririsonchis hermanos gracias hermano tupakunanchis kamana tupakunanchis kamaña chinakaqtinqa chintana payrukunchis despedirukunchis kunanqa kay programanchis catequistakunaq rimaynin pasakapsunchis kunanqa waykuna panaykuna chaypaqa qatarispanchis taytanchisman alabasunchis llapanchis tususunchis waykuna panaykuna kunanqa maestro taksunchis Salta, saltarispa, Dios te adorazo. Con Cristo. Sí, Cristo. La pancha tus sueños hermanos. Monarcos kay turaña ñaykuna, monarcos kay iñamasikuna. Dios ninchista alaballa sunchis, Dios ninchista yupaychalla sunchis, Dios ninchista alaballa sunchis. Taquiña ñay tukaya turallay, Dios ninchista alaballa sunchis. Salta, 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 salta rispa, muyu, 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 muyu rispa. Salta, 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 salta rispa. Anka jinara, jalaspa, chita jinara, jalaspa. Saltando, 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 solo para Cristo, solo para Cristo. Salta, 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 salta rispa,
esas palmitas, solo para Cristo Jesús. Hermana Emilce, hermana Giovanna, hermana Yolanda, hermana Rosa, con ganas. Para todos mis hermanos de la parroquia de Cusipata, hermano Javier. Dios